Kembali lagi bersama kakak di channel Ondel-Ondel Jago TikTok. Nah teman-teman, kali ini kakak mau berburu lagi mainan teman-teman. Yuk ikutin keseruannya bersama kakak. Ayo kita cari ke sini ya teman-teman. Nah coba kita mencari ke sini teman-teman. Mana ya? Wow, wow, di sini ada Upin dan Ipin teman-teman. Wah, kita ambil, kita amanin Upin dan Ipinnya teman-teman. Kita kumpulin di sini ya teman-teman. Tuh, wah kakak menemukan Upin dan Ipin teman-teman. Yuk kita mencari lagi teman-teman. Di mana? Wow, ternyata di sini banyak ondel-ondel. Ada ondel-ondel cantik juga nih teman-teman. Wah, lagi pada nongkrong di bawah pohon teman-teman. Yuk kita ambil lagi teman-teman. Kita amanin lagi teman-teman. Nah, kumpulin di sini sama Upin dan Ipin ya teman-teman. Tuh, coba kita mencari lagi ya teman-teman. Coba kita cari ke sebelah sini teman-teman. Wow, apa itu? Wow, ada topeng Spiderman teman-teman. Tuh, nyangkut di batang pohon teman-teman. Kita ambil teman-teman. Kita kumpul lagi di sini ya teman-teman. Tuh, coba kita mencari lagi ke sebelah sini ya teman-teman. Tuh, kita cari lagi. Wow, apa itu teman-teman? Wow, banyak pot itu teman-teman. Tuh, wow, kita kumpulin lagi teman-teman. Tuh, kita kumpulin lagi di sini ya teman-teman. Tuh, coba kita mencari lagi ya teman-teman. Kita mencari ke sini teman-teman. Apa itu ya teman-teman? Apa ya? Coba kita lihat. Wow, ternyata di sini banyak binatang juga teman-teman. Tuh, ada singa, ada gajah, ada banyak juga teman-teman. Wow, kita amanin. Kita kumpulin di sini ya teman-teman. Tuh, wow, kita mencari lagi teman-teman. Kita cari ke sini, atas pohon teman-teman. Tuh, kita mencari ke sini teman-teman. Wow, wow, ternyata di sini ada pocong. Ada pocong teman-teman. Wow, tuh mukanya merah teman-teman. Serem ya. Kita kumpulin di sini teman-teman. Tuh, kita mencari lagi ya teman-teman. Coba kita cari lagi. Wow, apa itu teman-teman? Apa ya? Kita deketin. Apa ini? Wow, ternyata ada buaya di sini teman-teman. Kita amanin. Kita kumpulin di sini teman-teman. Tuh, coba kita mencari lagi teman-teman. Cari lagi ke atas teman-teman. Coba tuh ada teman-teman. Wow, 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 ternyata ada boneka Boba teman-teman. Wow, kita ambil teman-teman. Kakak menemukan boneka Boba teman-teman. Kita kumpulkan lagi di sini ya teman-teman. Tuh, kita mencari lagi ya teman-teman. Kita mencari lagi di sini ya teman-teman. Wow, ada mobil cahaya teman-teman. Wow, tuh mobil cahayanya teman-teman. Kita kumpulin lagi ya teman-teman di sini. Banyak juga teman-teman.